Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, ket naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan a Rex at Tagala Union, ngam iti agdama, adda iti pagilian a Dubai. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, umuna iti amin kayat ko ayabkas tinalao sa panagyaman ko, gapo iti pan na kaipatangatang mananday ti a programa. Siyak ni Rex Manang, Tagala Union, ngam iti agdama kat addaak nga agtrab-trabaho dito'y Dubai. Baruak pay laeng manang kan agmay may saak nga anak. Ninanang laeng tinangisakad iti panagadal ko, tanasapa apimusay day ditatang ko. Rugyak nga rod ti agsalaysay manang, idadaak pay laeng iti senior high. Nanang, nariwat pa'y laeng. Apay nagsapa kayo nagring. Masapa kita mapan iti tiyendaan anak ko. Tiyenda ita, kat sigurado nga adu ti aggatang. Aywan, biyernes gayam ita. Sige nanang, agrubat kayon. Siya kung tagluto itarmusar tayo. Ay sige man nga rod anak ko. Masapa ka kadimot ita sumrag. Wan nanang, masapa akmat. Masapol alipasan mi di group project mi. Ta isubmitar min day jenton malam. Ay, isumat lagayam anasapa kamot anak kareeng. Sige nga rod, ta inak agpunlusan. Huston to no makaluto ka anak ko. Aggidan tanton amangan.
Kan makikuyog akton kan kananang. Tay tulad ka pa iti tiyandaan. Sakbaya sumre ka iti pagadalan. Nanang, siya kundi mangirwar ka dagiti tagila ko yo. Tulungan kayo pa nga display. Sige man nga rod anak ko. Awan pa'y ngamin ni Iseng. Medyo maladaw ka no itata, dabi ita si kaswad na. Kasta ka din, nanang. O sige nga rod, siya kung tagi-display. Sapay adun ti tao, nanang. Ala, agawaan ta nga rod Rex. Tapno makarugi ako nga aglako. Sana balik, tadanton ni Iseng, inton madamdama. O sige, nanang, siya kung ti makamo ditoy. Mapankanton iti pagadalan, kalpasan ama i-display ta dagiti mailako anak ko. Ang mga numaladaw kamat. Sana ka maladaw. Nasapa pa'y nanang. Guston to, numalpas ko amin dagitoy. Dagiti ka grupok. Masapul amalpas mi ti group project mi. Sapay, masapul ama ipasa inton malumday jayan. Rex, naimbag ta si Mangpot kan. Ni, si kamot gayam Leia. Sa dino tayo dagiti ka grupo ta. Awan da pa'y nga rod. Orayan talata idan. Madamdamalaang. Adadan ton tagijay. Sige nga rod. Agtugaw ka pa'y lang dito eh. Ay, apay nga agsanaay ka. Kan, nasapa pa'y laang. Kasla na banbanugan day talangam. naggapuak ngamin iti-tiyandaan Leia. Tinulungak pa'y ni nanang anang lukat. Ken nagidisplay ka dagiti tagila ko na. Talaga? Nagsinpot ka matag ng anak? Matulungan pa'y ni nanang mo sakbay nga umay ka diti pagadalan. Kaasimot ngamin ni nanang. Manipod pimusay day di tatang. Isulangan di mangisaksaka diti panagadal ko. Imbaglakit din Tadandanita yung agturpos iti senior high. Wan nga rod. Kat, anya nga iti planom kalpasan ti graduation. Diyak pa mo, nagtuloy ang agadal Leia. Ninanang ti agdesisyon iti day taabanag. Sigurado pagtuluyan na kaninanang mo. Sapay ko Leia. Tatalaga kayat kumutag kolehiyo. Think positive nga min Day tati kay kayat lukon kakit. Amom, tunggal makasarsarita ka. Naglagan diriknak. Kasla ka lang amin anghel ang mangigigiya kanyak itag na nayon. Gayam naksan ka di. Rumbang lang asuportaran ka iti kayat mo. Agyaman na Leia Ni, adan dagiti kakrupo ta. Isudan dagita sumungad. Ni, adda kayo gaya man nanang. Sigurado na bambannog kayo ita. Ay, uwan nga rod anak ko. Nagado nga minti agatang tatsyendaket nga rod. Naimbaglaangan ta si mangpatmatlaang adagos ni Iseng. Nagado nga minti inaramid medya pagadalan nanang. Isasaan kayo na nasukon. Liplipasin mi nga min amin anas ka na may pasa sakbay ti graduation. Nay, uwan nga agpaiso. Umadaning matgaya man ti graduation mo, anak ko. Wan nanang. Katagyaman na kita daw sakripisyo yo tapno makaadalak. Amo ka narigatan kayo, sipod pimusay day di tatang. Obligasyon ka pagadalan anak ko. Day tamot laeng ti arapaap day di tatang mo. Kat makitam, saan napupuutan? Aggraduar kan iti senior high. Wan nga rod nanang. Matulungan kayo nga glako iti tiyandaan. Wan, kabayatan a bakasyon.
Mabalin ka tumulong, ngaminton pa nagsasarag saanan ang mabalin. Ha? Oh, apay adaklaat ka. Kaya't yu asawan? Agkolehiyo ak, nanang? Eh, siyempre, but anak ko. Asino nga min tinagkuna saan ka nga agkolehyo? Diyak kami ninamnaman, nanang. Amo kami na marigatan kayon. Nang runakit, nagasgastos ton, nagkolehiyo ak. Kabailakpay, anak ko. Iso nga ron nga agtrab-trabaho akpay, tapno maisakad ko di panagadal mo. Agsardeng aktulaangan inton nakaturpuskan. Agyaman ak, nanang. Agyaman ak, unay. Leia, ada na pintas nga ipadamag ko kun ka. Kasla nakaragragsak ka ita, Rex. Talaga? Amom, imbaga ni nanang agtuloy ak kanong agkolehiyo. Inarakop na ko dun. Saan ako na makaangas, Rex? Sorry pasensya kan, Leia. Diyak mo tin napuutan nga inarakop ka. Maragsakan ak kami nunay. Kat naragsakak mo't parakan ka. Oh, di mamatikan kanyak. Kunak tumot ngamin ngagtuloy ka. Amom, Leia, bilibakan ka. Naimbaglangan ta kaya't nakagayam. Oray nung nakurapay kami laeng. Pada-pada ti tao, Rex. Awan ti nabaknang. Awan ti marigrigat. Basta agsalukag ti may sa tao, tapno maragpat na dagiti arapap na itibiyag. Nagmayatan na denggan dagit ibagbagam Leia. Amom, swerte man tagbalin na nobyom. Uray si kamot, Rex. Nagsingpot ka. Kan nakatultulnog ka iti inam. Sigurado ak nga agbalin kanto apagwadan nga ama. Umay ka, agselebrata. Mapantamangan iti karinderya. Pasensya ka na, isulaang ti kabalak nga ilibrikan ka. Sika talaga. Naimasamot ti makan iti karinderya. Ala, umay ka nga rodan. Kasta unay aragsak ko manang Emmy, idi imbaga ni nanang nga agtuloyak kano iti kolehyo. Diyak ngamin ni namnama, gaputa makitkitak tirigat ni nanang, tapno makaadalaklaeng. Agraman ti kasingadan agayam ko ani Leia, nalaos mo ti ragsak na, apaman ana ipadamag ko kenkwana ti amin. Nasingpet, kanapintas ni Leia manang. Kat ti magusto ak unay kenkwana, uray bak nang daam mo na ti makilangan kadagiti marigrigat akas kanyak. Diyak ilibak manang, adda pa naggustok ka ni Leia. Ngam ti manglaplapad kanyak, kat ti estado na ti biyag. Diyak pulos maipaay dagiti maipapaay ti pamilyana. Aging ga adimtang ti kaaldawan ti graduation me manang Emmy. Kablaawan ka, anak ko. Ay na, nakagraduar kan. Agyaman ak, nanang. Sagot ko amin kada kayo dito baligik. Congrats, Rex! Hello, Nana. Ay. Congrats mo't, Leia. Huwag gayam, nanang. Iso ni Leia. Di ka adalak ka na singadagayim ko. Si kagayam di kanayon nga istoryaan kanyak ni Rex. Ha? Ay, talaga nagpintas kagayam, balasang ko. Nanang. Ala, saan mo't, Nana? Adagayam ijay ni Papa.
Ha? Iso ka di dayjay ti papam? Wan, umay ka, iyam-amo ka kankwana. Nakababayin samot, Leia. Wan nga agpaiso, Leia, balasang ko. Nakababain. Saan nana? Nasingpot ni Papa. Kaya't na kayo pa'y nga rod nga imbita rin iji balay. Adamin basit asagana. Ha? Saanan, balasang ko. Tasyak, agsubliak pa iji pwesto. Jak amo ni Rex, no kaya't na ti sumurot. Nanang. Umay kakit din. Sumurot kan kada kami. Sigin anak, mapan ka tapno maam-amom anasaya at ti Papa ni Leia. Sige nga rod, nanang. Sumurutak ka ni Leia. Naimbangal daw yo, sir. No, Jack Mariro. Si ka ni Rex? Isungag pa iso, Papa. Saan mo't kami nakayat ni Nanang na ti sumurot itay? Ada ka no pa'y aramidon na ijitsendaan. Pudno na ita, sir. Naimbag nga ron na napilit mo ni Rex nga umay dito'y balay, Leia. Mabitla ang tapay sa gana kong dagiti makan. Wen, Papa. Leia, nagdakkel gayam ti balayo. Nakababain ti sumrek. Sika talaga. Feel at home. Di ka agbabain. Oray ni papam. Nakasingsing patmat lang kaskan ka. Awan nagdumaan nyo. Iso nakarakaro na mabaiнаkan ka. Talaga gayam anabak nang kayo. Awan iti estado ti biyag ti panaggagayam. No siyak amay sa, mas kay kayat ko pa iti makipulapol iti kaskada kayo. Ado ngamin dagiti makitkitak ababak ng amata pobre. Diyak kayat ti kasjay. Sa bagay, iti kinaunday ti panawon na naggayam ta. Saan ka apulo sa kimayakay kanyak? Nga oray amom anak kurapay laang ti pamilyami na may dilig ka na kayo. Saan ta apulos? Gaputa, napatagkan kanyak. Ha? Agpaiso, Leia? Ha? Kwa. Wen, napatagkan kanyak agayam. Apay, saan ka di napatagkan ka, Rex? Siyempre, napatagkamat kanyak, Leia. Gaputa saan ka laan na pintas? Nakasingsing pat kapay. Amamot gayam timang bolaan niya. Oy, sana ka mang bolbola Agpaiso dagitim bagak. Napatag ka unay kanyak, Leia. Nagkita kat nasingput ni Rex sa gayam mo, anak ko. Wen, Papa, iso na si dagakan kwa na. Ngam, kanayon ko nga andi ngayon. Ngamin, ay ayon na launay ti biyagda nga agina. Gaputa sa anda ka no abak nang. Kanayon na nga ibaga amarigrigat dalaeng no maidirig iti estado tayo iti biyag. Amom, anak. Sana lapad ti kinakurapay. No, adalakit di arapaap ti masaknan. Papa? Amom ka di, Leia. Day di mamam tinabak ng ide. Isuda tinasaliwanwan di panagbiag na. Da kami, nakurapay kami laeng. Gaputa man nalon laeng day di lolom, day di amak. Trabahador dalang idi day di lolom. Iso nagam-am mo kami iti day di mamam. Kasta ka di, Papa? Wen, anak. Agam sana pulos nga imparik na kanyak day di mamam nga agduma ti estado ti biyag mi. Kasmutlakan ka iha. Awan pilpilyam agayam. Basta nasaya at dalakit di. Agpaiso day ta, Papa. Isano daduma, masurunak ka ni Rex. Tasang kada gulit na anak kurapay da kano, ama ididig kada tayo.
Sa bagay, saan mo mababalaw ni Rex? Ta isumot nga bintipod, no? Ti pagsayaatan na laeng, saan mo nga iparparik na kankwana, anaalwan ti panagbiag mo ngam iso? Talaga saan, Papa? Tadyak kaya't ako mayakay kanyak ni Rex. Kumusta nga iti ipapan mo iti balay daleya, anak ko? Nanang, nakarkaro na bimabati pa nagkita kiti bagik. Pudno ngamin anabak ng daleya. Nagdakil di balay da. Ken nagado ti babaw nanda. Agraman trabahador da iti negosyo da. Nag-asat ka nga rod, anak ko, takayat nakaagayem ni Leia. Makita mo't anasingpot abalasang, ken saan amadlaw nga addaan da iti biyag. Agpaiso da ita nanang. Iso nakarkaro na raw magkita ni Leia. Kasla madlaw ko anak ko. Ha? Agayat kan saboten kan ni Leia. Nanang? Ay, kunakon ket. Agayat kan kuana. Jack ilibak nanang. Nga mabay na ka mangipod no itirik na kankwana. Amangan no ibagana pa yagun kundawayak. Jack kaya't ako mayakay kanyak ni Leia nanang. Jack lakit ti kabailan. Kat, anya nga ro ti aramidam. Agtali na adlatan na kasta. Adi mo ipudno ti marikrik nam kankwana. Dumtang to siguro day tananang. Hinton, adan kirid ko amang ibaga. Ngam na ita, kaya't ko ngay pamay sa ti panagadal ko. Tapno dumtang to ti panawan, nga damotin ikarit ko ni Leia. Ay, nasaya at day ta ka panunutam, anak ko. Amok nga ipaay amin ti Diyos dagiti kalkali kagumam. Gaputan na singpet ken natudyo ka nga anak. Pudno tinaibagak iti surat ko manang nga agayata kon ni Leia, ti best friend ko. Ngam adda pa nagamak ko amang ipudno iti riknak, gapu iti agduma nga estado mi iti biyag. Dakkel alapod ti kinakurapay mi no maidilig kadakwada. No pay kasta, naragsakak latta, takanayon ang makita ken makalangan ko ni Leia. Agpada kami met iti universidad ang nagadalan iti kolehyo, iso asaan kami ang nagsinsi na Apulos. Iti panaglabas ti aldaw, nakarkaro nga inayat ko ni Leia. Amo kamadmadlaw na nga ada sa bali ang marikriknak para kankwana, kat amok nga ururayan na laeng ti panagpudno kankwana. Naglabas pa iti aldaw, kantawan manang. Dandani kayon agturpos iti kolehyo, anak ko. Ay, agyaman ak iti Diyos. Tana ikarkarigatan ta na isakan ti panagadal mo, anak ko. Amok amaragragsakan itan ti amam iti sidong tinamarswa. Tanatong palan ti arapaap na paraken ka. Kapo amin dito iti sakripisyo yun, nanang. Kat, kumusta kayo ngay kan ni Leia? Okay mat nanang. Nasingad kami latay ti tunggal maysa.
Saan mo pa ikadi nga impod no? Ti panagayat mo kan kuana. Saan pa ingarod, nanang? Anak, di ka kadi makadlaw. Saan anak kinobnobyo Apolos ni Leia? Ha? Kaya't asawan day ta, nga adamot panagayat na ken ka. Nanang? Sika mga numauman ton nga agururay ken ka, kat makirelasyonan iti sa balay. Anya? Makaturpos kanton anak ko, at danton maipagpanakkel mo. Day tamot ti pampanunutak, nanang. Diyak lakit di maaklon na dantun sa baling ayaton ni Leia. Hamot lagayam, anya pa'y ngay ti ururayam anak ko. Kaya't mo ka di asyak ti mangibagaken kuana no anya ti marikriknam? Ha? Ni, sana, nanang. Agur-urnungak lang iti kirot ti pakinakam. Tapno maipudnok kan kuanan ti marikriknak. Ay kat aramidam itan anak ko, aging gaasaan pa'y analadaw ti amin. Apay nga inawis nak dito'y parke, Rex. Adanas ka na maamuam, Leia. Kat sapay la kuma. Tasaan kang agong ungat. Kandi ka kumaumadayo kanyak. Apay ko mga agungetak ngay, naon mo tirumbang akaungat ko. Apay ko mga umadayo akin ka. Leia, nabayag a panawon a kinupkupi-kupak day tao marikriknak. I love you. Apay nga umisom ka. Pasensya ka na, no di mo nagustuhan ti impudnok. Apay, umisa makayan, no jak nagustuhan timbagam. No kasta. Nabayagan nga amok nga agayat ka kanyak, Rex. Ha? Apay, ti kunam, makaurayak iti kastoy kabayag. No jak amo nga agayat kagayam kanyak. Ha? Sino tinakamuam? Ni nanang mo. Ha? Isu tinangibaga kanyak. Idi pay, amukon Rex. Inuray ko lang ti panagpudnom kanyak. Isumot lagay masang kadamag ni nanang noon yan ti estado ta adwa. Ni nanang nga talaga. Amom Rex, idi pay laeng. Agayata kun kan ka. Ha? Iso nga impariknak kan ka asaan alapod ti estado mi iti biyag. Para ngamin kanyak, awan ti marigrigat. Agpapada tayo laeng. Italaan ngamin anay kanak iti kirad. Tapno maipudnukan ka ti panagayat ko, Leia. Dandanin ti panagtorpos tayo ti kuleyo. Kat aramidag ti amin. Tapno maikariyak iti panagayat mo. Kaya't kung ay sa ganaan ti masakbayan ta adwa. Rex, Jaket nga damay bagati sa bali a tao. Jaket nga ibagada ti kinabak nang yulang talalmanak. Kan kaya't kung ay panagnak ka ni papam. Akabailan ka nga ipaayan iti nasayat a panagbiag. Babain iti panagsalukag ko. amok day ta Rex, kat dayawan ka unay. Ay ayatan kamot unay-unay, Rex. Anya nga iti plano mi itata nakaturpos kan anak ko. Agkasar kayo ka din ka ni Leia. Saan ba'y nanang? Napagsaritaan min day tabanag. Ti kayat ko, may saganaak pa'y ti amin sakbay ng agkalay sa kami. Sa bagay,
Nakauray tupay itinabayag a panawon. Itantulakit din asaan. Kaya't kung awan to ti pagbabawyan na iti panangikalay sakyan ko na nanang. Amo tayo mutabak ng ti pamilyada. Kaya't jacket nga dan tumakunada kanyak. Nasaya at daytaan na panunot mo, anak ko. Amok akabailam aragpatan amin at tartari gagayam. Saan lang nga day ti tartari gagayak nanang. Kaya't kayo mo't nga ipaayan iti nasaliwanwan na panagbiag. Panawon mo't tapno subalitak tinagado arigat kan sakripisyo yo kabayatan ti panagadal ko. Di mo panunutan dayta anak ko. Umdasan kanyak a makitak a nasaya at to ti masakbayam, agraman ti buklem to a pamilyam. Nanang, Bakit ako, anak ko? Ti panunutom ka ti masakbayam. Aging nga daak pa'y abiyag. Suportaran ka iti anyaman akayat mo nga aramidan. agyaman ak nanang. Utang ko ti amin kada kayo. Naawan kayo. Saan ko kumamot ang naragpat da ito eh. Ket, ibagak kada kayo nanang. Ipatpatig kayo unay. Leia, ada ko may bagakan ka. Sapay la ko mata maawatan nak. Anya day ta, Rex? Nukas pangarigan. Mauray nak nga ta. Di kanto nga tagbaliw. Anya ti kayat mo asawan? Agpakada ako makan ka. Kayat ko taga-abroad. Tapno nabibit ang makaurnungak para iti masakbayan ta. No day ta ti pangadeng mo, suportaran ka, Rex. Makaurayak. Uray ka sa nupay kabayag. Oh, agyaman ak Leia. Katikarik. Apa man na makaurnungak. Agawid akton tagkalay satan. Kat mangrugitan namang bukol iti bukod ta pamilya. Namnamaak day ta akarim, Rex. Di kagdanag. Makaurayak gaputa ay ayatan ka unay-unay. Kasta akmat kan ka Leia. Ay ayatan kamat. Unay-unay. Daak pa'y laang dito'y Dubai man ng Emmy, ngam dandanin malpas ti kontratak. Agawid ak tumutan dita Pilipinas, tapno tong palag ti naikarik ka ni Leia, nga agkalay sa kamin, katrugyan min ti mangbukal iti bukod mi a pamilya. Nagasatak manang tanapalawlawanak kadagiti nasayaat at tao. Umuna, ni nanang ang nagsakripisyo iti naunday a panawan, tapno makaturpusak iti panagadal ko. May kadwa, naaddaanak iti kaayan-ayat aman nakaawat ken manangipateg. Kat kang ronaan ti amin, maaddaanak ton iti katugangan asaan a mata pobre,
Kan nagserbi amay sa nga inspirasyon ko iti biyag, tapno agsalukagak. Kan matunoy ko amin nga arapaap ko iti biyag. Podno tay kunada, asaan alapod ti estado ti panagbiag, no lakit di taagsalukag ti masaknan. Daytoy ti padas ko manang, tuy pagayam mo, Rex. Pagayam ko Rex, pudno unay ang makaipaay iti inspirasyon ti padas mo. Sikati nang ipanagnak, asaan alapod ti estado ti biag dagiti aging innayat, no lakit di ammo ti masaknan ti agsalukag, ken adda determinasyon na iti biag. Sapay ko taadupay ti parabor asumangbay ken ka pagayam ko, kat agtultuloy ti kinasaya at tilinnangan nyo a pamilya. Alakastaan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinlay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a Lucas, adi na inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, umunay ti amin kayat kayo manakablaawan amang bukbukal iti daytoy a YouTube channel. Saan ang mailibak adito'y lugar mi, da ito'y a programa ti pag-aayat mi adengdenggen, uray iti YouTube channel laengan. Ilingad naklaangan itinagan a Lucas manang, adan asawa kan may nga anak. Nakapagsuratak takayat kumat nga ibinglay ti pakasaritaak, bareng makaibati iti adal kadagiti padak, anaayat adumdumngeg, kadagiti uploads yo dito YouTube channel yo. Dispensaram manang ajakon inlanad ti address ko. Sapay lakuma tamaikan iti gundaway ama idrama to'y pakasaritaak, tamamatiak apakaagsawan daytoy iti adal. Nang runa dagiti dumdumngeg, ama iyar ngi kanyak ti sasaaden da iti biyag. Rugyak nga ti agsalaysay, idi inyawid ko tinobyak iti lugar mi. Nanang, adda kamin. Ay, nasaya at magtasimbangpot kayo, anak ko. Wan gayam nanang, iso ni Ella, tinobyak. Naimbagal daw yun, nana. Ay, kastabot kan kabalasang ko. Nasaya at mo, tanakagteng ka dito lugar mi. Nanang, dito kami pa ilang agnaad kin Ella. Agsapulak lang iti pagtrabaho aki Jaili. Ha? Apay, jay ngay trabaho mi jay Manila, anak ko. Nag-resign ako nanang. Iso ang nagawid kami kin Ella dito lugar tayo. Kasta ka de. Sige, dito'y kayo pa'y nga road tayo nakisagana ti makan. Amok amabisin kayo na naggapo iti biyahe. Sige nga ron nanang. Siya kung ti makaamok kin Ella. Sigurado ka kadi iti sinarak mo? Wan nanang, ay ayat unay ni Ella. Kan may sa, agdadagsunan, kat mabutang amang ibaga kan ni Papana. Amangan ka nun na anya taramidan ti amana kan kuana. At kasanon ngay no biro kanda. Ay saan nga ta delikado da ito yung inaramid yo? Makamuditan nanang, pagayatan mi matadwa da ito eh. Kan takdarak tinapasamak kan ni Ella. Makaanos nga tangag na ditoy, kat naruam matibiyag iti syudad. Kan may sa, sigurado nga adda mabalinda iti biyag, anak ko. Di kayag danag nanang. Agor nung aklang, tapno makapagkalay sa kaminton kan ni Ella.
Ella, kumusta ti umunang aldaw mo di ti lugar mi? Ado tinagdumaan ti lugar mi kan ije Manila di Makalam. Okay mat ditoy, Lucas. Wan gayam, inton bigat, mapanak ije ili. Inakagsapol iti panggadak, iti kasta, makaurnong tay taramatan tayo ito nagpasngay ka. Madanagan naklaan ka ni Papa. Amano sapsapulan na kon. Amo ka saan nga agsardang dayjay, aging ga iti di na maamuan no anyan ti kasasaad ko. Ella, Awagak tulaangan nito net agayem ko. Tapno iso ti mangidanon ka ni Papa, anasaya at ti kasasaad ko. sikat ti makaam mo. Maanusam nga tatag na diti probinsya? Saan ka nga ta marigatan nga gadjust? Ikarigatak, Lucas. Gapuman la iti anak ta. Agyaman na Ella. Sana balit at damat ni nanang akad kaduam no kas pangarigan at danton trabaho. Saan ka di pa'y anak kariing ni Ella, anak ko? Nakaluto akon iti pamigat tayo. Saan pa'y nanang? Talaga amin anala daw ti panagriring na. Pasaray dandan niton pangal daw no makariing. Ay, kasta aya. Sige, bayampay lang arud maturog no kasta tinakairwaman na. Pasensya kayo nanang Sana bale, tamayruam tumot lang iti biyag diti probinsya. Anak ko, saan nga taan napilitan laang asimurot ken ka? Gapo ta masikugan. Saan mat siguro nanang? Nangruna kat adanton anak mi. Malakat sapay ko mga rod takasta anak ko. Ay, nay, nakapulas ka mat. Sa dino ayat ipapanam. Ijay ili nanang. Padasag man tagsapol iti panggadak. Amangan ngamin no maibuston ti urnong ko. Masapol ngamin nga adalat ati maidulin ko para iti panagpas nga ito ni Ella. Aganad ka nga rod iti papanam anak ko. Bayam, siya kunti makaamo ka ni Ella. Agyaman ak nanang. Sigod nga agtrab-trabaho ak iji Manila manang. Ngam nagawid kami iti lugar mi, gapot agdadagsenan ni Ella akaayan-ayat ko. Istrikto ngamin ni Papana, iso amabutang amang ipakaam mo amasikugan. Adda ka ba ulanda iti biyag? Saan nakas kada kami, asimple laang ti biyag mi dito'y probinsya. Ididamo, jak ko maumanugot asaan mi nga ipudno ka ni Ella ti kasasaad na. Takayat ko atakderan tinapasamak kada kami. Ngem ni Ella tinagpilit nga agawid kami laengen iti probinsya mi, tatalaga amabuteng iti amana. Kalpasan ti sumagmamano nga aldaw, akaadami iti probinsya, nagsapulakon iti panggadak. Naggapuam Lucas? Naggapo ako di ili Ella. Nagsapulak iti trabaho ngam. Awan mo tinasapulak. Ngam sana bale. Padasok tuman ng tagsubling ton bigat. Apay, talaga ka di anarigat ti agsapol iti trabaho dito'y lugar yo? Wen nga rod. Ngam sana bale. Tapadasok tuman ng ton bigat. Awan ka diti sa bale amarikrik nam? Saan ka amarigatan nga ginaw? Maulawak iti bigbigat, kan makaduldul ukak. Ngam ko nadamat agagangay ka no ti kastoy arik na, no agdadagsen ka. Basta ibagam ka ni nanang no ada sa bale amarikrik nam, wen? Wen, di kagdanag. Ay, wen gayam, awagak tuman nito net,
Tapno ibagana ka ni papaasaan hagdanag. Sige. Nasaysayat niya agpay sudayta. Narigatan. Ang mga no i-report na ka-amazing. Wan nga rod, amumot ni papa. Siguradong aramida na dayta no jak pay la ipakaamo ti kasasaad ko. O sige nga Rod. Awaga madagos tigayim mo. Hello? Tonet? Hello, Ella! OMG! Impag tayo mawag ka. Ayan mo, birbirokan na ka ni Papam. Kanayon nga may dito dagus ko. Ang imbaga kadyakan mo na ayan mo. Pasensya kan, no pati si kakat mairamraman a pagdamdamagan ni Papa. Sa dino nga ayan mo, girl. Kana sino ti kadwam? Adaak dito'y probinsya da Lucas. What? Apa si Murot ka dita? Anya tanaktakan mo? Friend, masikuga kun. Kat ni Lucas ti amana. OMG! Agpay so? Sa bagay, nasingpat mat ni Lucas. Ngam desidido ka kadin kan kuana. Laglagi pam, probinsyano dayta. Kabalam ka tatagbiag dita probinsya? Kapilitan nga ikarigatak. Ngam ti agpakita kami itakan ni Papa. Sigurado lakit di ang makapungtot dayjay. Of course! Asino mat nga ama ti maragsakan iti kasana pasamak kan ka? Agasam, sunod lahat ang layaw mo, friend. Ita, kasati naramit mo? Apay nga minadi kay naganad. Adda dito yan. Alangan mo't apagaramidak iti maditi adda iti saklot ko. Sa bagay, anya nga ruti bagak ka ni Papam. Basta ibagam ang nasaya at kasasaad ko. Makamukan no ibagam ang masikugak. Ay, nako. Apay asyak manan. Ako na lang palagi. Ano ba yan? Please, friend. Diyak pa'y kaya tagpakita itakan ni Papa. Mabutangak. Amumot no kasano ti kina-istrikto na. Kasano adi naka-istriktuan kat sikat inauna ka na kayong magkakabsat. Siyempre, ti kayat ni Papam, nasaya at to the future mo. Ala, sige nga, Rodan. Umawag ak tumanan. Tapno maamwak no anya ti ibaga ni Papa. Pasensya kan, friend, ah. Bye. Nay, apay nga agsensen na ay kalukas. Ada ka di problema. Diyak makastrag di trabaho di ili nanang. Duma talaga di Manila. Ado ti pagtrabahuan ni Jay. Ado ti factory ang mabalin ko aserkan. Kasta talaga anak ko. Ada ka dito'y probinsya. Duma ijay syudad. Mangipasada ak sa langan iti tricycle nanang. Nakasarita kita ni Tata Duran. Masapol na kano ti mangipasada iti may sa tricycle na. Maanusam nga ta day ta trabaho anak ko. Kabailam nga ta. Ikarigatang nanang. Narigrigat namin no adak lang diti balay. Kasano na danton anak mi. Talaga ang masapol nagtrabaho ak nanang. Ay sige ano iso tinapanunot mo ang nasaya at anak ko. Mapanakin ton bigat ka ni Tata Duran. Kasaritak. Ibaga ka siya kung taalaan na driver di may sa tricycle na. Ella, awan lata ti masaraka ka trabaho di Eli. Sana kasi di syudad nga ado't mabalin ko apagserkan. Kat, kasano nga Rodan? Sapay ko nam ama ibusan ti urnong mo. Mangipasada aklangan iti tricycle. Ngam ti awan na pulos ti pamasterkak. Ah?
Kasta? Di, sige. No isuti ko nam. Ngam sigurado abasit laang timat gadam dita. Sana bale. Kanayon na sa pagtagpasada. Tapno adu ti mabirukak. Nanang, ayan ni Ella. At dapay iti sila Joe. Ang mga no nakaturog mat. Ingkaman kiti-kitaan. Ang mga no mabisin mutan. O sige, Nanang. Ay, itaman pa ajak na sangputan nga day ti salas ni Ella. Ella? Ni, nakariing kamot gayam. Lucas, Apay, Ella. Anya ti mapaspasamakan ka. nagsakit nga rin ti tiyan ko. Ha? Itay pa'y apalpaliiwak. Tapos aray agsardang mo ti sakit na. Namita, dire-diretso mo ti pa nagsakit na. Ala, ang mga nooganak kamutan. Ha? Mabit lang dayabak ni Nanang dito eh. Naskin na may itarayda ka ni di ospital. Intaray mingarod ni Ella di ospital manang Emmy. Kat kalpasan laeng ti sumagmamano nga oras, nagpas ngayon. Lalaki ti inauna nga anak mi ken ni Ella. Kasta unay aragsak ko, ta nakaradkad da nga agina. Kalpasan ti dua nga aldaw, inyawid kon dagiti aginak iti balay mi. Nagbalin nga inspirasyon ko ti impas ngay ni Ella nga anak mi. Tapno ad-ad nga agsalukagak, tadyak kayat nga agrigat damat akas kanyak. Dito'y matan anadlaw ko at talaga asaan anairuam ni Ella, iti uray anya akita ti trabaho. Karaman pa'y ditan, ti panagawir iti maladaga. Ella, apay asangit ni baby. Jakman amo, ang mga nukurangan na tigatas ko. Nan, siyak man ti manguba, barang nagsardan. Gusto nan anak kuhan. Gusto nan. Kalaat mo ta nagsardang. Kasta ngamin ka no talaga ti maladaga ko na ni Nanang. No agsangit, mabalin na mabisin. No saan? Nalabit adi na maala ti turog na isong agsangit. Wano mabalin mat nga darikrik naan na. Lucas, mabalin ka di pagkatasan talangan ni baby? Ha? Marigata na kami nagpadede. Ang sayang mo tigatas mo. Kunada masapul to ubing tigatas ti ina, ore aging galangit na mabulan na. Marigata nak nga rod, nakarkaro no di na maala ti turog na. Sangit. Hala nga rod.
Yung masapul at damagan tayo di center, noon niya tigatas ang mabalin para ka ni baby. Si kanton ti mapanagdamag. Gatangam tumutten. Apay aya asangit-asangit ni baby itay anak ko. Di na maalat iturog na nanang. Ngam idiin lilik, nagsardang adagos. Apay, saan nga mo ni Ella dayta? Masapol asuruan na amin dagita. Tapno saan akakaasi ti ubing asangit-asangit. Imbagak matan kan ko na day tananang. Kanwan gayam. Kunana paggatasan ka no lang ni baby. Tamarigatan ka nung agpadede. Anusan na takasapulan ni baby tiga atas na. Kasta talaga ti agdadamo nga aganak. Ipapilit na mo't nanang. Marigatan ka no. Isa ang mapanak to i center. Damagak na niya ti mabalin na gatas para ka ni baby. Ang ibagam nga ag-mix feeding kayo. Numabalin nga men, saan da kayat a formula adagos ti itad iti ubing. Kayat da, jay gatas ti ina. Taadayo iti sakit ti ubing, no agdedede iti inana. Mariknak nga da kaslawan aanusan ni Ella nanang. Birok-birokon nan samot ang tisigo da biyag na iti syudad. Ay, saan nga imposible da ita anak ko? Tanaruam kat nga rod iti syudad. Kan maysa, kunamot nga nabaknang da. Amo na kumamot agad jas ananang. Nangruna kat adan anak mi. Ikarkarigatak mo't nga itad ti amin na masapul da nga agina. Masikuran siguro nga dalaang dito'y balay. Iso akayat na nga agatasan ni baby. Tapno makaruar mo tan. Anusam anak ko, takinayat mo mo't dayta. Ipagpagapumlaangan iti anak yo. Hello, Tonet? Friend, nakalagip ka man. Kumusta ka? I'm okay, friend. Nasa lunat mo't ni baby. Kumusta gayam ni Papa? Ay na, agkaradamag na kakanyak. Ano pa? Apay, awan ka no, ayat planong maagawid. Agtalinaid ka kanulatan, ayat ita probinsya. Kinagpay na, friend. Makaaw-awid ak mo't ton. Nagboring dito eh. Saan akas dita syudad? Saan nakngatan akagura ni Papa? Panagkunakit sa anin, friend. Siguradong or-uray na ti panag-awid mo. Apay, awan ka diti panggap mo mang ipakita ita anak mo kun ni Papa. Uray ni Lucas. Di pa'y naamaam mo ni Papa. Saan pa'y siguro nga ita, friend? Diyak pa'y kayat nga agsango da Lucas kun Papa. Ang mga numaamuan na at tricycle driver laang ti ama ti anak ko. Well, ayang ti maramidan na no day tamot na talaga tagpaiso. Hanggang may ayon tumot lang ni Papa na makita na daapukon na. Sa bali ni Papa, friend. Nang runak at naamuan na at taga-probinsya ti ama ti anak ko. Ti kayat na ngamin ang mga asawa kanyak. Katkas kada kami ti estado na itibiyag. Ay na, awanin ti babalin na kunakmanan, tadaditadaitan. Apay napadasin ni tagparang ka ni Papam, anyat amom na nagbaliw mo ten. Diyak mo, friend. Adapay la pa nagdwadwak. Makitan to no kasano. Nakasaritak nito na tagayam ko. Kanayon na kano ako mustaan ni Papa. Di kat nasayat no kasta. Kaya't kada sa unday ta napakawan natan. Diyak mo, Lucas. Mabalin ka din nga agawi, Dak?
Inaklabisitaan ni Papa? Ha? Agawid ka? Si ka lang agawid? Kasano kami ka ni baby? Ni baby, awan problema, tagat gatas mo ten. Kan adamot ni nanang mo ang mga sikaso na awanak. Ella, saan ka di anasaysaya at mutlaeng? No da tayo timapan. Tapno makita mo't ni papam ti apo ko na. Dumtang tulat taday taagundaway. Ngam saan pa'y ko mga ita? Sa anak pa'y anak kasagana amang yamamukan ka ni Papa. Ha? Amangan no anyan tumanang ti damagdamagan na kan ka. Kat maamuan na amay sakalaeng at tricycle driver. Di mo amot yung ugali ni Papa. Siyak, narwama kon kankwana. Iso ano mabalin, kidawag apalubusan na ko mga agawid. Anya ti kunam anak ko. Kayat ni Ella ti agawid, ngam di na kayo itugaw. Kasta nga ron nanang. Imbaga ka panahon mo ten, tapno makita na kami ni Papana. Ngam saan tayo ka na nakasagana amang yamam mo kanyak. Kayat asawan day ta, di nakakayat nga iyamam mo. Tanakurapay kalaeng anak ko. Amangan ka na numaamuan ni Papana amay sa nga tricycle driver ta amata anak na. Daytan, tay kunkunak idi anak ko. Saan kayo nga agpada iti estado ti panagbiag? Isu nga ibain na ka. Nasairak nga rod. Idimbaga na ti kasta kanyak nanang. Ang hawan mo ti mabalin ko. Tapod no mo ti imbaga na. Anak ko. Ngam sa nabalin nanang. Ipagpagapukla ita anak min. Diya ko ni kaskaso ti kasta nga ugali ni Ella. Sapay, di kayo pa'y nagkalaysa. Kasanon nga ino. Ay, madanaganak anak ko. Nanang, amok na niya taday ti panunot niyo. Ngam sapay la kumata saan to ang mapasamak ti pampanunutan niyo. Patpat gak unay dagiti aginak nanang. Kat aramidag ti amin, tapno may pagpanakkel naktumutan ni Ella. Ella, apay dagita nakamaleta kaus mo. Insimpakon taawit at no agawidak. Talaga patuluyong taagawid di balayo? Panawan na kami kan ni baby? Saan ka di nagsaritaan tanday taabanag? Mapanaklag pakita ka ni Papa. Ella, Sana bale, tadamot ni nanang mo ang mga sikaso ka ni baby bayat ti kaawan ko. Kan aggat-gatas mo tan, isang awan problema. sige noday tati ko nam. Ngam saan ka kung mga agbaybayag? Tama nga nabirukon na ka ni baby. Wen ka di kagdanag. Agsubli ak tumatla dagos, apaman ang maurnos ko ti amin, maipapan kada kami kan ni Papa. Anak ko, nasurukan ang makalawas tinapalabas, ngam di mo't la sumangputan ni Ella. Wan nga ron nanang. Kunana ang mabitlang. Ornusan na kano lang ti maipapan kadakwada ka ni Papana. Kat, namati ka mo't anak ko. Idida mo pa'y lang nga imbagam akayat na ti agawid nga agmay maysa. Sabalin ti simrak iti panunot ko. Addan pa nagdwadwak, Lucas. Uray siyak nanang. Sabali mo tandi mapampanunot ko. Agasan niyo. Kinabailan na apanawan ni baby.
Anya klase ti ina ni Ella. Basta imbati na kami mutlatan ni agama. Anya nga rod ti planom ita. Surutom ka din ni Ella iti balayda. Saan nanang? Saan na bali? Tadamot kanyak ta anak mi. Amo na ti pimanaw. Amo na kumamot nga rod tag subli. Anak, Iti kastilangan niya naramid na. Ipasimudaag na nga awan patagmiken ko na. Itala nga nakapuutak iti inaakabailan na apanawan ti anak na para iti bukod na pagragsakan. Nasakit da ito yung inaramid na nanang. Ngam kabailak nga ibturan. Gapuman la ita anak mi. Ngam sapay ko ma. Tadinan to mapanunot nga alangin kanyak ni baby. Tano mapasamak ti kasta. Amangan no anyapay ti maaramid ko kankwana. aging gaitamanang saan pa'y ang nagsubsubli dito'y lugar mi ni Ella. Namin pinsan alinipat na kami nga agama. Jakmat pulos ginandat ama pansukunan, taamangan no nakarkaro laeng ama sakitanak. Ita, ni nanang timakad-adda amang tartaripato iti anak mi. Nakasapulak moten iti natalgad apang gadak, tapno maisaganaak ti masakbayan ti anak ko. Nasakit ti naramid ni Ella kada kami nga agama. Jak pulos impagarop nga dagayam ina akabaelan na apanawan ti anak na. Ngam ininot nga inaklon kon ti amin. Tilaang kanayon ko nga ikarkararag. Sapay la kuma, ta saan to adumtang ti kanito nga alaan na kanyak ti anak ko. Tadyak amo no anya ti maaramid ko. Ngam aklunak manang, saan naklata mapukpukawan iti namnama. Kat ikarkararag ko asapay kuma, tamakaamiris ni Ella, kat subyan na kami nga agama. Daytoy tipadas ko manang, to'y pagayam mo, Lucas. Lucas, pagayam ko, may saka apagwadan nga ama. Kabailam nga ibturan ti amin, gapo iti anak mo. Pudno ang narigat ti Sasa Adam. Ngamiti panagkunak, si kadaytay tao anatibker. Kat mamatiak ang madaaram ti amin, itilaksid ti inaramid ti ina ti anak mo. Sapay kuma tamakaamiris to matlaang ni Ella, kat agsubli iti danayo nga agama, tapno mga barwanan kayo, kat agbalin to anaragsak ti binokelyo a pamilya. Alakastan pagayam ko, katagyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Naimbag nga oras yu amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan nga Angela at taga Ilocos Sur. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, yabrasak man nga umuna tinabara kablao ko para kada kayo amin iti Ferds Caballero YouTube channel. Sapay la kumata kanayon asi kakaradkad kayo, tapno agtultuloy mat ti panangipapaayo iti linglingay kada kami, ana ayatamang tartarabay iti programa yo.
Ilingad na klaangan manang itinagan nga Angela, taga-probinsya ti Ilocos Sur. Daytoy a drama ti kanayon mi adengdenggen, nang runa idi maipatpatangatang pailaeng iti radyo. Karaman kami kadagiti napalalo ang nagliday, idi kalla at asaanan amang ngaganday toy iti tangatang. Naimbaglaangan tanasarakan mi daytoy a YouTube channel ket naragsakan kami tati maipatpatangatang a drama ket ti kanayon mi adengdenggen. Nakapagsurat akmat manang takayat ko nga ibinglay ti pakasaritaak. Barang mapili met a maidrama. Taamok a malaksid iti liwliwa, makaibati pa iti adal kadagiti dumdumngeg. Rugyak nga rod ti agsalaysay manang Emmy. Anya ka moten alaklakayan, nagsapa pay laeng, arig na di ka pay nakaimukat, ngam day taman manok mon tiap aprusam dita. Nay, anya ay ti problema si Catherine ay. Di nakamutan anun ti manok ka. Kasanaw, maliwayam pay aminan nga ubram diti balay. Di ka pa'y makatultulungan. Day talatan ti ubraam nga inaldaw. Ay, siyempre katlo ilaban ko na ito inton Domingo. Andat amom nga no mga bak. Masiguradaw, winner to manok ka. Adula amin nga ibagbagam. Hinton kwan, inloto kun day ta manok. Ay, dahil natin di mo aramidan si Catherine. No di mo kayat nga aglaok ti okis kan nagukisan. Imbagak lang aroda na mga bakti manok ko. Di kwartan tao. Day talatan, tinamnamaam. Di kakat mapanagkarpintero, ta isupay amat gadam. Kakaasi di anak tang agtrab-trabaho, tapno adala ang pagbiag tayaw. So katakto ka di amin dagita inton ag-champion to'y manok ka. Alang nga road, ingka sumakdo ti danom, tawan mausaron di ti balay. Madamdama, sumangpot ton di anak mo, katawan pagdigos na. Alangan ma't nga isupay laang ti mapanagsak daw. Un ka day. Mala, sumaruno aktaon. Ikabil ko lang ti manok ko, iti kulungan na. Agmano ak nanang. Makaisan na ka ti Diyos anak. Sigurado anabannog ka manan, tanay. Nag-overtime ka manan anak ko. Nagado nga min ti agatang iji pwesto nanang. Isa pinag-overtime na kami di boss mi. Maalang arod, ingka agpulosan tamangan tayon taon. Ni tatangay nanang, awan mo't diti balay. Adaman dita karuban makiis istorya. Ibidbida naman ng tay manok na nga ilaban ng tukanaw. Ay, anya lakat ni tatangan aya. Talaga adi na maikat na itaabisyo na. Ti makipalot. Ay, nga rud kunamlan ada trabaho na. Taagbisyo kit din iti kasta. Ala, baybayan yun nanang. Amang ano day taman ti pangrugyan ti apa yun. Makaumamot nga minan. Makapasuron day taamam. Bayan nyo ka din. Isupay apaghaibladan nyo. Baybayan yun. Sige nga ron tayo nakpaagpalas. Tamangan tayon ton. Ay una yan. Imbag pa'y jay manok, tamo na ti agapon no sumipngat. Ngam si kabot alaklakayan, ipaturay mo ti marabrabyan di takaaruba. Ay, nasyak man tinakita mong karinay. Unay kalakit din ay.
makan tayo kidan. Nalpas kami ka ni Angela. Apay, ti kunam, iyuray mi, ti bisin mi kan ka. Naglaing kan ngay. Na, Apay, awit mo ayat ti kaldera o tapno urayan da ka. no nakan kayaon, igawan naklang arudan iti kanag tamabisina kaon. Amom mo't lagayam ti mabisen. Kunak no nalipata mon ti mangan. Agyaman ka, taimbatsan na ka di anak mo iti kanam. Tano siyak, ipalako pukulaangan di tapanganan ti aso ti makan para kumaken ka. Na, nagalas ka na bakbakitan. Alaki din, ikan na ko niti kanag. Sa o kalasaw, makarengreng ka. Kumusta ngay matitrabaho, anak ka? Nasaya at matatang, iso na lang ta talaga ang makabannog. Nang runa no kastoy a panawan, aduunay ti aggatang. Misumot lagay ang makanayong kaamarabian nga agawad. Wan nga rod tatang, Sana balay, bareng mangtod iti uminto de busyo anak. Ket numapasamak na ita, ang mga numabalin naktumot nga ambunan iti kwarta, Angela. wan tatang, apay kit di nasaan ngay. Ay, saus. Iso nga rod nga agtrab-trabaho tap no maitod ko dagiti kasapulan nyo kan ni nanang. Ay na, agyaman na kanak ko. Ngamne, saan nyo man apagpalutitod ko akwartayon Igatang yo kadagiti kasapulan nyo. Ang mga no ibusin nyo manan ije palutan. Saan mo ta anak ko? Among marikriknak nga binya ag-champion to tay manok ko intong derbay. Nagbalin mo't tan abisyo yu day tatatang. Ang mga no maigumon kayo. Patpatigmaanan kayo lang Maawatan ka anak ko. Di ka agda nagtapas time ko laeng daytoy. Kun sayang mo't nga minudyak ilaban tay nalaeng amanok ka. Bisyo ni tatang ko manang Emmy, banag akanayon da apagapaan ken ni nanang. Siyak mo't tinagserbi a breadwinner, gaputa manipod na sumok ni tatang ti agpalot, di namot kayatan ti mapan agkarpintero. Diyak mo't pinilit manang, gaputa kabaelakmet nga ipaay dagiti kasapulan mi ije balay. Kan maysa, makitak ti kinasalagisag ni tatang no maipapan iti palot ti pagsasaritaan. Ngamket di, diyak nagsarday anang bagbagaken kuana. Nagtultuloy nga rod ti kasjay abisyo ni tatang. Agingga iti maysa nga aldaw. Awanan trending. Naabak tay manok ka. Daytan, tay kunkunakken ka. Kita man talangam asimbang pet. Kasla ka nalugi ang negosyante. Amom lakay, nusugal, awan pagmamaayam. Ibusen na ka day taging ga iti mailumlumkan iti utang. Adnyamot day tangay bagbaga mabakbaktan. Pudnumot ti kunak, awan ti bumaknang iti sugal. Ay, siguradom lang awan utang mo. Masyan kamot iti anak mo, amang supsuporta ka data. Nahi, apay kumaama ka utang ngay. Si kamot. Apay, ada nakita mo ngay may mangsingsingir kanyak dito balay.
Awan mo sana ya. Rumbang laang. Takababae, no jay pa'y anak mo ti agbayad no dautang mo. Mas daawak mo't ngamin kan ka. Kabaulampay mo't ti agtrabaho, ngabsadot ka mo't ngamin. Sumardang ka man. Di naktupay karintaran ni Angela ang agtrabaho. Ngam agbain ka kumamot. Saan ka pa'y mo't abaldado? Kabaulampay ti manggad. Nagado ti agdamdamag no apay adi ka kanumutan agkarkarpintero. Sapay nalaing ka kano. Kahit kanya man ti imbagam kadakwada. Di imbagak, asaan ka nga agtrabaho ta? Pensyonado kan. O anya, mayat di imbagak. Ay, correct ka dyan, Treneng. Correct! Nay, hasido nga taday tadimsaag itinapintas akotse ang nagsardeng di tasango ti balay. Dito'y nga tatigagara na. Nay, dito'y mo't nga agpaisaw. Na, adaytan. Nay, mga oras yun, Nana. Ada ka din ni Tata Lando? Naimbag nga haal daw mo mat, Barok. Sino ka kaday? Kan apay abirbirukom nila kay ikaw. Ang hiltinagan ko, Nana. Gayam ko ni Tata Lando. Kasta aya. Kwa Barok, rimwar nila kay. Napan kanumot iti balay ti kumpare na. Adan sa kanu papananda, Barok. Kasta ka din, Nana? Mala, pakibagayon to lang ang rodan ng imayak primasyar. Nabayag nga minadyak nakitkita ni Tata Lando. Bayam tamakadanon, Barok. Ibagak to nga adda na taer a baro nga imay si marungkar kenkwana. Agyamanak nga rod, Nana. O sige, patuloyak nga rodan. Sige, Barok. Aganad ka. Naimbag ta simbang petkan. Sa dino aya tinapanan nyo iti kumparem. Di talang matigigit Nag-istorya kami lang iti balay ti may sapay akong pari may. Tadamang berbiro kun kaitay. Adda na taer abaro nga imay ditoy. Ngamawan kamot ngamen. Nataer abaro kunam. Adda kutsi na analabaga ti kulor na. Ay, saus. Anya nga ay sauce? Apay, asino da di abaraw? Kasla importante ti gagaran na ka. Imay pa'y dito'y balay. Kung nabayag ka nung aminin, adi kay nagkitkita. Dayjay. Ay, gayam ko dayjay. Namamok di palutan. Ada ngamin pwisto dayjay. Mga no agsublin to manen takaslada na patag nga ibaganaken ka. Ang mga no, mailiw mo't kanyak Nala, inkakarod ayabanan di anak mo iti silid na tamangan tayon. Ang mga no mabisinaw ni Angela. Awan ka di timadmadlaw mo ka ni tatang mau. Ha? Apay ayan anang? Kita ada ijay sirok ti mangga nakatugaw. Kasla nakaununag ti pampanunutan na.
Wan nga agpaiso nanang. Kan amom anak ko. Nasurukan ang makalawas asaan ang mapmapan iji palutan. Manipod na abak di manok na. Ang mga no nakaamiris mo tan ananang. Asaan anasaya at di bisyo anasumok na. Kas tanga-tanga agpaisaw. Kas laag dua-duaak. Nang runakot. At daimay dito'y di kalman. Nagtaer abaraw kun di kotse pay. Di kotse? Nataer abaro? Ni, anya ka no tigagara na kanitatang, nanang. Di na mo imbaga anak ko. Nga magsublinto ka no. Nga men, nabayag asan na nakit-kita ni tatang mo. Paliiwan nyo nanang no, umay manunday tatao. Ang mga no damot importante agagara na kanitatang. Nagbalin aburbur tsa kada kami kaninanang, ti sabali adyar ni tatang, manipod na abak, ti manok na, manang Emmy. Nang runa, kat saanan amapmapan iti palutan. Ngam ti pagsiddaawan mi, kat tiyo umay ti may sa atao ije balay, amang birbirok ka ni tatang. No damagan mo't ni nanang no anya ti gagara day di atao, saan mo't nga ibaga ni tatang ti pudno? Ngam iti sabali abangir, naragsak kami kaninanang, taimpagarup mi at tinalikodanan ni tatang tibisyo na ang makipalot. Naglabas pa iti sumagmamano nga aldaw, ngam saan ang nagbaliw tinakaskas daaw adyar ni tatang. Agingga iti maysa nga aldaw, simmarong karmanan timang sapsapol iti amak. Adaak mo nun, nana. Hindi, si kamot gayang barok. Ay na, dispensarang barok tawan manon nila kay. Napansaman nagsursuron iti ayan dagiti kumparin na. Kasta ka din, nana? Ne, adamot gayang bisita tayo, nanang. Naimbagal daw mo. Siyak ni Hil. Siyak mo ti Angela. Kakaiso na nga anak dagiti dadakkel ko. Kasta gayam. Adda ko magagarak ka ni tatang mo. Sapay awan ni tatang. Napanan naman nun ayang amin, nanang. Ay, jak manabo anak ko. Di mo't nagpakada kanya kita'y pimanaw. Ay, tinasaya at agsarsarita kayo pa'y dita. Tainak mangala iti meriendaan niyaw. Mabiit laang. Sige, agtugaw ka. Dito yan ti pagsaritaan ta. Tanaparpariir basit ngam iji unag ti balay. Agyaman na ka, Angela. Diyak lang pagarup nga dagayam na pintas nga anak ni Tata Lando. Saan mat? Wan gayam. Naibaga ni nana nga imay kakanumanon dito idi na panalawas. Anya ka diti gagaram ka ni tatang ko. Pasensya ka ni mayak diti balayo. Jakmot nga minan makitkita ni tatang mo iji palutan. Ha? Kayat mo asawan? Agpalpalut ka mat? Saan? Ada pwesto mi jay. Isaan na mamok ni tatang mo. May saka negosyante. Kat masaray mapan ko sarsarong karan di pwesto mi iji unag ti palutan. Kastagayam. Anya aron ti gagaram ka ni tatang? Nakababay nga ibaga. Isa tinasaya at damagam tulangan ka ni tatang mo. Ngam, nadapan nakabalin na. Alag ko maday ito agundaway. Tapno, adadapay amam-amok tinapinta sa balasang ni Tata Lando. Ha?
Day talagayam. Sige, agsarsarita ta nga rod. Bayat nga ururayan ta ti merienda nga ited ni nanang. Tatang, mabalin kayo kadya kasarita? Oh, may papanitian niya, Angela. May papan ka ni Hil. Hil, kunam. Wan tatang, di umay mang birbiro kada kayo dito balay. Anya ya tigagara na kada kayo. Ay, Angela, anak ko. Damdamagak kan kwa na. Ngam ko na anasay-sayaat ka no da kayo ti pagdamagak. Kwa. Ay, pasensyakan, anak ko. Mabainak kang rumbang lang nga maamwam. Ada nga men utang ko kanihil. Ha? Ada utang yu kan kwa na? Kasano kayo nakautang? Kan mano ti utang yu? Tungkal mapanak ngamin ide palutan kat maira na nga adda ijay. Isu ti pagut utangak anak ko. Ayat ko lang makasumbot ka dagiti abak ka ay, daksang gasat ta ka na yun akmut amaabak. Ay, nakababain at talaga tatang. Taiso pa yan mismo ti umay agsingir dito balay. Mano ka diti utang yu kan kwa na? 50 mil. Ha? Nagdakalan tatang? Angela, Unay mo tun tatang? pakawanan na anak ko. Sapay la ko matatulungan na tanay. Talagang aburido ako unay nga po iti utang ko kanihil. Sige, di kay agdanag. Agi remedyo kiti pagbayad tayo. Nakababain ngamin. Ang mga nukunana nga intarayan yun ti utang yu. Ay la, agyamanak anak ko. Agyamanak. Pasensyaan naklakuman nga amam. Agnakam kamot nga taitan. When training, agbababawi akitipan na kaigumon ko iti kasyaki tati besyo. Ay, nakababain pa ikit din iti anak ta. Taisok anong ti agiremedyo iti pagbayad tayo iti utang kao. Ay talaga, anak kababain kan kwa na. Kakaasi di anak ta amang mangged para kadata. Nalipatan na pa yung tibukod na pagragsakan gapo kadata. Ita, inikampay iti problema. Pasensya kayong training. Di kagdanag tadya kon ulitan. Idya kon day taapalaut. Rumbang laang landaw. Kat naimbag mo ta nakaamiriskan, sakbay ama ilumlum ka iti utang. Ken sakbay nga adadakes ama pasamak ken ka, gapo iti bisyom. Agyaman ta pinatgam ti awis ko kan ka, Angela. Apay ket din na saan? Makitak mo't anasaya at kaatao. Iso na lang ta. Mababain na kiti inaramid ni tatang ko. Di mon panunutan day jay. Nasettle mo ten saan ka di? Uwan. Kan gapo iti utang,
Nagamamuta. Naimbag laangan. Gapu iti vision ni Tata Lando. Namamok tinapinta sa balasang na. Sikat talaga. Kumusta ngay mo tinegosyo? Okay lang. Nasayaat mo ti taray ti negosyo. Katsika, kumusta ti trabaho? Okay, Mat. Anusak Amumutan asyak ti breadwinner ti pamilyami. Amom, naggasad dagiti dadakkel mo. Taada anak da amang ipatpatagunay kadakwada. Kaya't kumot as ubadan dagiti rigrigat na kanyak. Uray kas dyan ni tatang, nagbalin mo't anasaya at nga ama ken asawa. Dyan napasamak ken kwa na, basit laang abanag dayjay, no idilig itinaaramidan na kada kami ken ni nanang. Iso nga uray kas dyan tinapasamak, saan kami agimura apulos ken ni tatang? Amom, day tapay ti may sa nagbilibak yun ka, Angela. Kaet, nagasat to tagbalin na katakunay-nay mo itibiyag. No, adapan nakabalin na. Kidaw ko sarungkaran kay Jibalayo. No, awan laki di tagungat. Sino kumangay ti agungat? No dagiti naganak ko, awan problema. Kat no pampanunutam nga adan kaayan-ayat ko, nagbidot ka. Awan pa'y nobyo, Hil. Agpaiso, Angela? Uwan. Awan ngamin panawon ko iti kakasta abanag. Tama kumak nga agtrab-trabaho para kada kami kadagiti dadakkel ko. Di kagdanag, Angela. Ikarik, saan ka makasingakan ka iti panagtrabaho? Sarungkaran ka lang di balayo, tunggal awan trabaho. Sikati makaam mo, Hil. Ada ko mapay may isa nga ipakaadakan ka. Anya dayta? Sabay la kumata di ka gumura. No, kanayon to nasukunan ka iti pagtrab-trabahuam kat itulod kay Jibalayo. Anya? Kaya't kung kami nasiguraduan, akanayon ang natalgad ka. Isasapay la kumata di nakpaayon iti kidkid dawagkan ka, Angela. Pinaypayso ni Hil ti imbaga naman ng Emmy. Tamanipod iti daydi a panangawis na kanyak iti restaurant, kanayon mo't asukunan nak iti pagtrab-trabahwak, kat kanayon pa'y asumarungkar iti balay tunggal day off ko. Awan mo't ket iti parikot, tanasingpet, ka na respeto a tao ni Hil, iti likudan ti estado na iti biyag. Kan napanagnakakpay at talaga asaan nga agpalpalot, no di ka talaga laang nga adapwesto da iti palutan. Namin pinsan mat anaikat ni tatang tibisyo na, iso apermi mo tiragsak ni nanang, iti dayta a panagbalbaliw ti amak. Awan mo't panagkadkad da, idi maamuanda nga agayat, kan agdatdaton kanyak ni Hil. Iti panaglabas ti aldaw, gapo iti kinapasnat ni Hil, inaklon ko ti panagayat na, kat ingkalay sanak mo't adagos. Itamanang adan may nga anak mi, kat karaman pa yan dagiti dadakkel ko iti namay, ama ipapaay kanyak tinasingpet nga asawak. Daytoy ti pakasarita ak manang, to'y pagayam mo, Angela. Angela, pagayam ko, umunay ti amin, agyaman na kiti panagsurat mo. Maragsakan ak para kan ka, wenno para kada kayo iti pamilyam kunak manlaangan. Pudno ti kinunam iti damo apaset ti surat mo, amalaksid iti liwliwa, pakaagsawan pa iti adal ti insalaysay mo. Kat mamati ak,
Anaagsaw dayta dagiti naayat adumdumngeg iti programa tayo. Sapay la kuma tagtalinaed ti kinaragsakyo asang kapamilya. Alakastan pagayam ko katagyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo dito'y programa tayo. Dagiti tugot iti dana ti biyahe.